Rojbaş Kurdistaniyan hêja li ser navê Çarpêl Medya Silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Temaşevanên hêja wek her heftê vê heftê jî em bi mijarekî aktûel bûwere ne. Mijara me ya vê heftê şerê Ermenistan, Azerbaycan û rewşa Kurdan lûre. Nakokî û şerê Ermenistan û Azerbaycanê ne nûhe. Nakokî û alêziya wan di navbera her du dewletan ji dema Yekîtiya Sovyetê û berê wî tê. Ev nêzî 3 salin ev dewleta her du dewleta dem tên hemberî hev. Gelek caran ev her du dewlet li ser axa em bên Qarabaxê û derûdora wê şerê xwe domandine lê ev herêma di dîrokê de wek beşek ji axa Kurdistana sor tê zanîn. Ji Ermeniyan ji Azeriyan bêtir li vê herêmê Kurd jiyane. Bi gotinekî din xwediyê vê herêmê em bên Kurd bûne. Lê hezar car mixabin şer û berjevendiya aktörên wê herêmê bûne sedem ku nehîştine Kurd li ser axa xwe îdare bikin. Di tarîxa nêz de di 1990 de dîsa di navbera her du dewleta şer derket, di vî şerî de bi hezaran kes mirin. Koçberî wêranî bû para Kurda bi sed hezara Kurd cî û warê xwe terikandin û koçber bûn çûn. Vê demê li vê herêmê dem bêdengî çê dibe lê 27 meha neha 2020 de di navbêna wan şer derket. Ermenistan dibe Azerbaycan êrişî mikir, Azerbaycan dibe Ermenistan êrişî mikir. Niha ez ê vegerim stûdyoyê û vê mijarê bi mîvanê xwe bipeyivim. Niha di stûdyoyê de mîvanê min hêja ye, ez ji hevala rica dikim bira mîvanê me derxînin pêş me. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Tîmûr Xelîl e. Rêzdar Tîmûrê Xelîl nivîskar û rojnamevan e. Mîvanê minî duyemîn Rêzdar Ohannes Gafur Türkayê. Rêzdar Ohannes Gafur rêveberê Wexfa Ermeniyan Diyarbekirê ye. Îro mîvanê minî sêyemîn jî hebû Rêzdar Ridwan Badînî lê Rêzdar Ridwan Badînî sedema nexweşiya xwe bêsê telefon kir got ez ê nikaribim beşdar bibim. Hûn bi xêr hatin mîvanên hêja. Gelek spas. Gelek spas serçaba. Rêzarên hêja cenabê we jî zane erdîngeriya ku li ser şer çê dibe erdîngeriyekî stratejîk e. Aktörên wê hene, aktörên wê pirin. Ez ê pirsa xwe yekemîn ji Rêzdar Tîmûrê Xelîl bikim. Rêzdar Tîmûrê Xelîl, berê ku em dest bi sedema şer û nakokî û dijberiya wan bikin, gelo cenabê te kare bêje ev erdîngeriya, ev axa Ermeniyayê, axa Azeriyayê, axa Kurdayê çend roj berê serokê Rusyayê Rêzdar Putin di televizyonê de daxuyaniyek da got Ermenistan müttefikek me stratejîk e lê rastiyekî heye got li gorî hukûqa navneteweyî ev axa ev erda aîdî Azerbaycanê ye. Em cenabê te daxwaz dikim berî ku em bibên em derbasî mijaran nakokî bin cenabê te kare gelo goy vê erdîngeriyê bêje ev axa kê ye û hinek behsa dîroka wê ew ê bikim ew ê temaşevanê me xwedî agahdar bin wê çaxê em dixwanin rihetî bernama xwe bitomîn. Fermo kek Tîmûr. Belê roj baş dîsa ji hemî re. Yani ez ê hinek tiştan bêjim ku heta niha şaş hatiye gotin. Mesela ew şer ne şerê navbera Ermenistan û Azerbaycanê de.
او شر نافبرا قرباخ او آذربایجان ده اف فرقه yani em dikarin bêjin şerê Ermeniyan û Azeriyan e lê em nikarin bêjin şerê Ermenistan û Azerbaycanê ye Qerebax bi serî xwe dewleteke cuda ye Ermenistan dewleteke cuda ye û Azerbaycan jî dewleteke cuda ye îja ji ber ku ew Qerebax de yûre dibêjin nav axa Azerbaycanê de ne lê heger em vegerin berî 100 sal berî 200 sal wan de re ew axa Ermeniya biye Sovyetê anî ew ax kire nava axa Azerbaycanê ji ber ku Qerebax bi Ermenistanê ve girêdayî nîbû di navbera Qerebaxê û Ermenistanê de Kurdistana Sor hebû axa Kurdistana Sor lema ku nakokî çê nebin Qerebax bi Ermenistanê ve nehate girêdan kete nava axa Azerbaycanê wek otonomî lê ew axa Ermeniyan e û berê jî Ermenistan bû lê heger em behsa Kurda bikin berê 1000 salê wan de re di wextê Eyyûbiya de ew ax hemû bin destê Eyyûbiya de bû paytextê wan jî Gence bû ku bajarê duhemîn e yê Azerbaycanê îro berê navê wî Kîrovabad bû eva şaşiyek ku heta niha hinek kes dibêjin ku şerê Ermenistan Azerbaycanê ye yanî min zelalî kir ku bi resmî şerê Qerebaxê û Azerbaycanê ye Ermenî jî Ermenistan jî alîkariya Qerebaxê dike ji ber ku miletê wî ye Aga kek Timur ev nakokiyê wan di hukûka navdewletî de em bibên ev mesela hatî çareserkirin gelo cenabê te werdibêje yani hekûkê netewî de zanî çi yani hemû dewletên dinyayê hinek di rûtiyê dikin zanî yani yan tu gerekî bi heqî xeber dî eva heqe yan ne heqe ku axa Ermenistanê ye yan na yan jî hinek kes gorî berjewandiyê xwe dipeyivin mesela pirraniya dewletan gorî berjewandiyê xwe dibêjin ew sînor gerekê ew nebin careke dinê neyne xêzkirin neyne rêzkirin ji ber ku tirsa wan ew e ku welatê wan jî dikare perçe bibe wek em bêjin heger ew mesela safî bibe ya Qerebaxê lê heger em bi heqî xeber din ew heq ew ax di tarîxê de axa Ermeniya biye û Ermenistan biye wextê Lenin da kirine nava axa Azerbaycanê ji ber ku Ermenistanê ve negirêdayî bûn nexwastin ku nakokî çêbin di navbera wan her du dewlete de anî di navbera her du dewlete de otonomiya Kurda çêkir ya Laçînê baş kekê Timur em ê werin ez vegerim aliyê rêzdar Ohanes Kapur Türkay rêzdar Ohanes li gorî cenabê we şerê Ermenistan û Azerbaycanê çi ye û em bibê zêdeyî 3 sal e ev şerê wan û nakokiya wan didome hûn vê aloziyê vê nakokiyê çawa şîrove dikin cenabê we kare behsa vê yekê bikin Keko jî spasiya xwe dibêjim ji bo ku em ew kê programê xwe kir kekê Temur bi rastî wextê te dest pê kir hinek şaşîtî di wan gotina de hebûn ama kekê Temur wan gotina rast kir yanî ji alê Qerebax û alê Ermenistan û alê Azerbaycan ve ew bi kîva girêdaye çawa ye yani li gorî bavem jî ez hinek Kurd behsa wir bikim piştira ya îro bêjim li goriya min jî ew der 1000 sal e gelek wextekî dûr ew der erdê Ermeniya ye wextê ku Ermenî zaf ew kê welatê wan firebû ew der bi zafî bi Ermeniya vegirê ev Gürcistan Georgia ku dibêjin îro bi zafî dîsa bi Ermeniya vegirê dayî bû neyse ji bo ku
بخلقك جيكي جريداي بتشوا مر بكار بفهم كه هناك لازمه اشاره تبن هناك لازمه اثر بخلقها جريداي بن ونزن وامتفزانن ازري مسلمانن ايرو تشي نوا قرباخ كي قرباخ جي الغوري قرباخ د 1017 ونزانن وكونزانن وكاخو غوراندن Artsakh Cumhuriyeti ve kako Temuri Halilci God ev der ne Ermenis yani Ermenistan devleti ve ayrıye Artsakh Cumhuriyeti devleti ve ayrıye Azeri ayrıne jve ez dagir mevke ve kako mu işaretu o evke çamar ve famke mesela tedreni kilise ve dere tedreni eseri ve 400 sal beri 500 sal beri 600 sal beri de tarih eda nefsinin lo ser tarih avan nefsine tev Ermeni ve Hristiyana şoral ve dere avak yani avayı ki be ale Müslümana o Azeri jberko Müslüman nezdbejim avayı ki bu amtine jvirji baş merfam ke ve kako Temuri Halil God ev der be Ermenistan'a ve gereday ev der eciye Ermenistan neyse mueren 100 sal beri vakte ko çum van stalnava goyev xistin Artsakh Cumhuriyeti şu bzahfizi xalqi koled jinji Ermenine çibu Stalin vakte Lenin piştra Stalin çıkır bu jibin goyev xistin jibo xalqa jev palışinin xalqa evbikin çıkırın rabun Artsakh Cumhuriyeti Karabağ ko em bejin wî çaxî rabûn bi Azeriya ve giredan. Ama wextê ku girêjî dan di 1918 da dîsa özerklik gereka özerk be di nava xwe da çîka xwe çêkirin bi hevra li hev kirin û nifsandin û tarîxê de wisa nifsandiye. Yani ev ya وكاكو هناك دبيجن وكاكو ما ارمنستانا يرو رابون تشونل ويدري عرض عزريا اشكال كرنا وشخورل ويدري جيكي اوا كرنا تشتكي وساتنا الغوري باوريامن تشتكي وساتنا ام داغرن يرو تشوا شي حوجتك ياجي تشما افشار دست بكر د نوتو يكيدا اونزانن جمهوريتا روسيا وقتكو بلابو وقتی بلابو که تمور از باورم جمعی چهتر زانه ویچاخی تف سربخوبون ارمنیجی سربخوبون و آذریجی و وقت اف جمهوریتی که ایرو هم تف زانه سوویتی اتیا ها ویچاخی ای قراباق که ایرو به زمان ایرو هم بیجن ارمنی قراباق جی گوتن شخو بری هم سربخوبون و آنا جی هم اوتونومن madem ki ko ev cumhuriyet tev belabun xalq serxwebûn em jî dixwazin em serxwebin wî çaxî Azeriya qebûl nekir di nava wan de problem dest pê kir û şer dest pê kir îca li gorî şerê ku kirin jî wî çaxî jî dîsa em bêjin hineka pêçika xwe xiste wê derê û ka ku îro pêçika xwe ji derve dixine wê derê pêçika xwe xistine wê derê şerekî giran dîsa çêbû duwan şer û mercê feqîriyê da ku cumhuriyet ew kê قتیا بود دوان شرط و مرجع دا شرح و العرض خستن وی چاخی ارمنی سرکتن و قرباخ و کاکو ایرود بین آرساخ جمهوریتی آوا کردن و بسر خو جنوت و یکی رو حتی ایرو بسر خو از کارم وگا برسواتت بیاوید سپاس که غفور که تیمور جنابه تا دبی او آخا نه آخا ببین که کرد لور جیانه کرد نلو گلو تکانه بحثا روشا کردستانا سور بکن ببین وی دمی کرد لور چیز دست خستن بین روشاوان چما هات بیوی امزانن که گلی هری گفنار یک جیل وی قفقاسیایی جی کرد تکانه اینکه بحثا روشا کردا بکلو باشه تزانی آخا کردستان سور جدایه آخا قرباخ چیا جدایه اوانا کلک هفن ایجا وقت لینین اوتونومی دا هر دو ملتان یک قرباخ یک جی کردستان سور اوانا چند سالا بریوا برن اگر هم بین سر کردستان سور از تشتکی تنه بیجم گلک جا از دخونم از دبینم که ویا وک پرچه
کردستان ای 50 ده حسبین تشتکی ستنه او آقا کردستان نینه او بری 1000 سالی بلکی لوان داره او هر در و دره بندست ایوبیا دا بو پایتخت وان جوک مگو گنجه بو لی پشترا او آخ تجاران نبی آقا کردستانه وقتی هم دوین پرچه 50 ام زرار ددنا کردا جبر که همو کردزان دنیا همو زانه دنیا دچن دبیجن حیران پرچه 50 کی داره دچن دگرن نابینه دبیجن اف داره و تی و مانه بلکی او 4 پرچه دنجی داره و یعنی گره که تشتیها نهی کرنه زانی یعنی مثلا آخا کردستان سور اوتونومیک بو نه کمار بو اوتونومیک هرمی بو 5 نافچه دکتن ناوی لینین وقتی ساز کرد هنک حق حساب روسیه باشی سوویت هبو که وی اوتونومی وقتی لازم ببه دجی دجمن خواب کار بینه جینار خواب کار بینه هگر لازم ببه یعنی واسه وقتی اوتونومیا کردستان سور چه بو یعنی حق روسا تنه بو که اوتونومی چه کنجی برکه گوری قانون گره که 100,000 کس سر هف جیکی بمینن کمپاکت دبیجن لی جمارا کرده 42,000 بو لی دیستا چه کرن اون ناوی ویجین دانین نه دانین اوتونومیا کرده دانین اوتونومیا کردستان ناوی کردستان ایجا اوای اکا نبدلی آزریا بو لی آزری نکار بون تشتک بکرانه جبرک بریار جوره هاته بو موسکو هاته بو و هلبت اویا کان نبدلی ترکیه ایران بوجی جبرک ترسوان هبو که ستاتوه که کرده لورا چه به و تاثیر خال همو پرچه کردستان بکن لی او اوتونومی هاته چه کرن بخورتی یعنی چند سال دوم کرد سال 1923 حتی 1929 ایجا جبو که هون سروی مسئله زیده تر بزن دو کتاب هنه یک سال 1932 چاپ بیه یا بوکشپانه من رسمی ورا شانده بو هگر با وحیه نشاب بدن یا روسیه من ورگرند یا کردی و شانخانه لیسه لآمده چاپ کریه یعنی هگر تونه بجی یعنی من نوارا شانده بو ورس یعنی بوکش سال 1932 کتابک چاپ کریه لوی داره یک و دبیجه که اف اوتونومی شاهات چکرنه چا بریغا چا بو برداویده و دوی پرتو که دا معلوماتین گرنگ هنه که کرد چا و آسیمیله بون یعنی تدید گلک کس دبیجن کرد آسیمیله کرن لی باواریا من فرانیا وان کردان بخوا آسیمیله بود چا مثلا وقتی وی اوتونومی آزری نبدلی وان بون بم وان کرده آسیمیله دکرن زور لوان دکرن مثلا پاسپورت وان دا کرد بود دگو اگر تو کردی کار ناد نتا یعنی دهیلا خاندنه دا جیتو نکاری هری جیه که بخونی جبر که تو کردی وانا جی به مجبوری دیچو پاسپورت خواه دگو هارتن دکرن آزری او سا هیدی وقتی سال 23 چه بو او کمیسیونه که روسا پشتی 4-5 ساله چو بنره او اوتونومی چه حالی دانه چه حالی کاری و اوتونومی بکن بلکی برفراتر بکن دیدن که ستاتیستیک دبیجه جمارا کردن همه نیوی بیه تدی آسیبیله بون یعنی همو پاسپورت خواه گوهارتن وقتی دیدن که نیوی بیا آنین اوتونومی هرمی جی کرنه یا نافچهی یعنی تنک کرن بچوک کرن پشتی چند ساله جی چون دیدن که برای همه بیجه کرد نمانه وقتی کرد نمانه گره که اوتونومی جی نمانه یعنی نمینه جبو چه اوتونومی ببینه بوی آواهی او هات اهلانی لی وقتی هم اگر هم جه تاریخ خبردن پشتی وی که بدنگی یک چیه بو یعنی تو تشتکی بحثا یا کردستان سور نهاته کرنه سال نودی وقتی ولات محلوشی سوویت یعنی وقتی ارمنی رابون قرباق لخواه گراندن کرد رابون هفگرتن گو امیجی خواه گرینن لی فرق تنه او بود که کردا بیچک بی اردی بی لشکر بانه
gelek ronakbînên me binabû deng yê hemû komarên Sovyet ku Kurd yani di nav da bûn rêxistineke xurt çêkirin navê yekbûn ew mesela giyandine hetanê Kremlînê li ser vê meselê sekinîn Kurd hatine qebûlkirin yani xwastin wê meselê çareser bikin yani otonomiya Kurda bi kêmanî ya kulturî carek din damezdirînin lê ew welat hilweşiya tevle hevbûn çêbû ew mesele ser neket. Lê ez ê paşê bêjim ku sala 1991 çi qewmî yani dikaribû carekê din ew Kurdistana Sor ava bibe lê sedemê ku ava nebû ew bû ku Kurda bixwe nexwast. Yani Kurd nexwastin yani heger em hinekî dûr herin heta niha Kurdekî Kurdistana Sor bahsa ew ê nekiriye ku vê axê li Kurda vegerîn. Ew Kurdê dervayê Kurdistana Sorin ku hinek ji wan berê ji wira mane, hinek ji wan wek min wek Kurdê Qazaxistanê yê Gurcistanê wana rabûne heqê xwe dixwazin ji dewletê ku ew otonomî nemaye em Teknur di şerê nodî de ew dema şerê 1990 gelek kes hatin kuştin wê demê bi sed hezaran Kurd jî cîwarê xwe terikandin ya jî mecbûrî terikandinê kirin wê siyasetê kî ajot yani Kurd bixwe cîwarê xwe berdan bûn Kurd bixwe cîwarê xwe berdan yani min vîdyoyek jî şandibû were nizam ew vîdyo heye bawe yan tune heger heye ez dikarim ser wê mesele bêjim heger tune be jî ez ê niha bizar bêjim yani hinek wextê me heye ne ez ê wexteye lê evekî bêjim mesela du roberê û sê roberê bû di rûpela nû de min gotarekî hevpeyvînekî rêzdar Kinyas İbrahim Mirzoyev xwend li wir rêzdar Kinyas İbrahim Mirzoyev dibe ku Azeriya Kurda asîmile kir lê Ermeniya jî Kurda sirgûn kir gelo ev tê çi wateye yani tu dibê bixwe ew bûn yani ew sebeba wî çi ye yani em bibe ya na ez ê yekû bêjim sala 1991 wandera wekî wextê Ermenistan ew axa Qerebax xaçiya li xwe vegerand yani problemeke Ermeniya hebû ku di navbera Qerebaxê û Ermenistanê Kurdistana Sor e yani Ermenistan û Qerebax hevdûva girêdayê nînin. Îja niha ku Ermenistan ku xwast wê Qerebaxê xurttir bike gerekê alîkariya Qerebaxê ser rêya Kurdistana Sor re bike. Ji ber ku di navbera her du dewletan da Qerebaxê û Ermenistanê de Kurdistana Sor e. Îja ji bo ku bikaribe ji Ermenistanê here Qerebaxa çiya gerekê wê axê bike bin destê xwe. Lê Ermenistan ditirsiya ji Amerîkayê ji Ewropayê ku wê zor lê bikin bêjin me fêm kir te Qerebaxê şer dikir ev ax ne axa te bû ya Kurdistana Sor te çima ev zeft kir. Lema jî Ermeniyê camê hatine cem Kurda li rojnema rêya teze civîneke mezin kirin rêxistineke me hebû ronakbîrên Kurda hatin bi me re rûniştin bi rêveberiya wê rêxistinê ne Şekroyê Xudo serokê me bû ez yek ji wan kesên rêveberiyê dabûm yê wê rêxistinê û ez vê meseleyê rind zanim ji ber ku protokola wê civînê binivîsand. Ermeniya got heyran em dixwazin wê axê ji bin destê Azeriya derxin Kurdistana Sor û bidine we. Tenê herin ji xelkê wira re bêjin ku bira haya wan jî hebe ku em wê axê hildidin ji bin destê Azeriya derdixin û didine we wek otonomî. Îja wî çaxî hinek Kurd anîn hikûmetek çêkirin, hikûmeta demkî ya Kurdistana Sor bi serokatiya Wekîl Mustafayê
ایدئولوژی واجی امریکای سردار بو و مشاند بو ورا ویدیو بالو تنقی و نشان که وی هر تشت و دره خویابه اوانا هنگ حکومت دا چند وزیر هبو ناوی واجی هیا ویدیو دا رسمی واجی هیا اوانا چه کرن لی گوتن همه هرن جی کردستان سور بپرسن که او دخوازن نخوازن که او رازینه نرازینه که ارمنی بین وی آخی زفت بکن و بدن کرده کمیسیون چند کس جمعه چونه ویدره کرده ویدره دو جوره هبون یعنی هنه کاگو مسلمانن ارمنی کافر هاتیت خوازن و بخوابینه گوتن هم نخوازن بشک جوانجی یه رونقبیر کرده گو حیلا نوا اون تشتکی باش دویجن که اب کردستان سور لما و گره به اوتونومیا ما لی ترسامه هیا که پشتی ساله که 2 ساله جاره که دن بکه و بندست آزریا و چی بین نسره ما هگر ام بوارا رازی بید یعنی هات نسر و باوری کردستان سور که ام نرازینه که ارمنی بین و آخی زفت بکن لی او کسی که چبونه ورا هاتن جرمنی را گوتن تمام ما وارا خبر دایا اونا رازینه اون کارن وی آخی زفت بکن از رونایی از تشتک جی زلال بکن لحمو درات دین ویسار که ارمنستان آخا کردستان سور زفت کریه خلقی کشتیه خلق جورا روینه یا پیشن ارمنستان آخا کردستان سور زفت نکریه زفت کردن دی مانایه که تو آخا ولاتکی هلدی بکی نو آخا ها ارمنستان او آخا کردستان سور جبن دست آزریا درخست لی نکر نو آخا ها کردستان سور نکت نو ارمنستان ایرو و کردستان سور نکت نو آخا قربا خاشیا یعنی جبن دست دجمن درخستن تشتکه زفت کردن تشتکی دنه زنی یعنی ارمنیا آخ زفت نکرد یعنی التخوازم بیشم که کرده بخواه نخواست و حقی وانجی هبو ایجا وقت کرده زانبو که وی کیجان روژه بین ارمنی وی آخی زفت بکن همو روی او کده بیشن کرد هات نکشتن یک کرده کیله هات کشتن سبب روان چی بو ککتیموز یا بو ملتی که گله که اما جی خود دستکنه و جی واری خود بترکینه و ام ببینم دبیزن حتی نی آنکا جی اجبلا سدام آوه اوه پریشانن هیجانن و جی خود دستن روان اوه که آذری وی بیشن اون به ارمنیا را هفکاری دکن ارمنی آخ زفت کرنه بن دست خواهد و ددنه و یعنی هون جمعه خواهینتی دکن هون ارمنیا راندن او آخ کتیه بن دست ارمنیا و اون جی دناف و آخی دا دمینن اون گره که رازی نبن یعنی جوار خواهی در نکبن برخواه بدن لیوسا نبو وقتی ارمنیا او آخ زفت کرن همو درکتن لی دیسا دو بیشمه و ویدیو لباوه یعنی دوی مانه نکاره نشا بکن دوی ویدیوی دا فیلمک شانویک هاتا چکرن جو کرده رانی کرده ارمنستانه دوی ویدیوی دا تی خویا کرن که خودی گراوی او آخ کرده جبن دست آزریا دخستیه او آخ استراتژیک که جبو ارمنیا و جبو آزریا جی پر گرنگ بو دوی ویدیوی دا تی خویا کرن حالا کردستان دانینه ای رقیب و بی بی سی سی این ان جی هاتن اوی داری دکشینن در رپورتاج دکن ما کردن 17 کردن بیچک زورا دو اردین دو دولت برنه و کردستان سور جبن دست دجمن درخستنه تشتکی هاتنه او تنه فیلم بو یعنی سبب کرد جورا درکتن چون پرانی کرد بخوابم یعنی کرد آد نخواباندن جی یعنی کرد ورا نخواستن جوی واری در کردن اگر مثلا کردا بگون تا ام نخواستن به ارمنیا را هفکاری بکن
ارمنیا بلکه او زفت نکره جبر که جهان وی بگوتا تا خلقی زفت کرد لانها ارمنی جهان را دبیجن به زفت نکرد اما کردان خود زفت کرد و ویدیوی داشتی هی هم دبینن روناک بیروانی هری نابودن نورانه هاتنه اعلان کردن کردستان سو رزگار کردن حالا کردستان لور بود هموشی پروفسورن دکترن نویسکارن یعنی وینه وان هنه دخولین چا رزگار کرد چا دخابینن زانی همو مسئله اوه یعنی همو گوتنا من او بو که او وقت جناب بحثا اوی کرد وگو ام ببین دوی دمید کرج بلا آزریا ترستیان و ام ببین چون نهاجی ام ببین گلک تشته و دکن او سیاستا کو یین دولت یه کردستان پرچه کرنه او سیاستا کوان آنکاجی تیو گوتن ام ببین دوی شر ve taliye Ermenistan و Azerbaycan dibin Kurdin Müslüman و Kurdin em bibin ye ezdici dibin ankal hemberi hev şer dikin yani gelek jara be vakti Kurda tê çêkirin ya jî em gotinê wer dibêjin cenabê te mesela bibin aktüel ji bo vê evê tu kare çi bêje agahdari hey destê te de gelo dibî şerî de Kurdên em bibin ezdî û Kurdên Müslüman hatin hemberi hev yani propagandayı vajdi çezdin. Araya rastlar. Ha mesela او کردین که دنوا اوردیا هر دو دولت داره او نرماله gerek ki او وی آلی دا اوردی دانه لشکره او جی وی آلی لشکره که وقت شر بکن دکارن هفته بکشه جی لیجه ارمنستان gerek کس رزادل جی چون پرانی جوانا ازی منه او چون جبر که آخا خواب پارزن یعنی آخا قرباخ نه آخا وانجی لیتر سوان هیه که هگز قرباخ به زفت کرن آذری و ترک به آلیکاریا ترکان دکارن بین بکرن ارمنستان جی آخه ارمنستان جی زفت بکن اف ازدیجی دویجه زارو که مجی برانه ام جی برانه ام جی خلقی اوی ولاتینه ام گره که آخه خواب بپارزه نوکن لی جهل آذریا دا از باور نکم که کسین برازا دلی خواه هرن شر بکن مثلا اوی اوردیه دا تمام اونا لشکرن مجبورن لی بخواه هرن پشتگیری آذریا بکن منه بیسیه یعنی جی از اوسا زانم که تونه نتشتیسه یعنی دوی پرسه دا گمه کردیمه دو بیشن هم گره که بیالی بن الان همه چا بیالی بن که هم گره که سر حقی بسکنن زانی او نه یک تیمور آنکا من جاری پیوینه کی جناب تل جی که خونده بود ده اوه کی پر باش گوتو بو اگر کرد بره بگوتانا ملتی من دوره بگوتانا ولاتی من دوره بگوتانا زمانی من دوره بگوتانا اولا من اوه باردکم پیوینه کی ته ور از لوه نها اگر امه آیدی خوبن امه وک خوبن نها اف پروبلما نتنه بلکی لجمعی اف پروبلما هر چار پرچه کردستان جیهیه دبی اولی کرد جبوی خود تشتابکن چما امه طرف بگرن یعنی ام ببین ایزا حتی طرف گرتنی جنابه تکانه جمره او بکه طرف مثلا ام ببین پرسگی نهال آذربایجانی جناب ته باشتر آذربایجان چه حقی کرده هایی یا جیم ببین ل ارمنستان کرد خودی کی جان ستاتونو یعنی چه ستاتوی وان هیا چی وان هیا دوی اولی کرد وکی خوبن یعنی دوی مسئله ده او پرساکو دوی شکلی ته پرسین ده دوی مریل سر بفکر چما ام ببین روشن بیر سیاست مدارن کرده به پرسید دوی مریل یاجی بپرسیان باشه نه اگر ارمنستان و آذربایجان بدن برهم بچاله کردا لیبرین که چی جانی جبو کردا چکریه وک رشو سپی فرق دیگه لارمنستان هر تشتی مهبو تو زانی رادیو روزنامه و آکادمیا دست زمان کردی و نظام شورده ویدم حتی او قصدش هبو که ببو ناوندا چند و ادبیات کردی لتوای دنیه لآذربایجان یک تشت نبود اما وقت رش و سپی فرق دی
اویک جمارا کرد آذربایجان هر دم جی 20 جاری 30 جاری جمارا کرد ارمنستان زیاده تر بیه نهاجی لارمنستان جمارا وان هر چو زیاده بو لآذربایجان هر چو کم بو اونها کردک جی نمایه بررسمی کردک جی تو نیه لارمنستان نگوته وره به ارمنی لآذربایجان گوته لارمنستان نگوتن وره سر دین من لآذربایجان گوته یعنی طرف اگر طرف به کرد گره که همو پشتگیری حقی بگیرن و پشتگیری وان دوستان بکن که به سالان حتی 100 سالی آلیکاری ملت مکرنه پشتامه سکرنه او بنگه ها چند و ادبیات هم جی ارمنیا دانیم ردکتور ریا تزای پیشی جی ارمنی بود او آرتیستین فیلم زریدا که فیلم کردی یا پیشن سال 2026 همو ارمنینه دنگ بیجی ایوان پرانی ارمنینه آذربایجان چه تشتکی کردی هیه یعنی لآذربایجان ایران نه کرد هیه نه کردی هیه نه اجاقین کردی هیه نه چاند هیه نه کلتور هیه عکسی وی لارمنستان هر تشته نه هر کی کیم بیه از این ویجی پاچه بیجم که سبب چیه سبب هر یک ناسیونالیستین ارمنستانی نه که به چند ازدین من و که دبیجنم نکردم به وان و هاتنه گریدان و ضرره که پرمزن تکارم بگین ارمنستانه و ترک ویا ایرو بکارتینن امی ورن اکتمو از آنکه بچه مالی رزدار اوهانس گفور که گفور باردکم جناب تجید بشوپینه ایرو دنابینا ارمنستان و آذربایجان ده شر خاطراوستاندن ساعت 12 دو ام ببین سروک پوتین دستپیک به تکلیه تلفن به سروک آذربایجان و ارمنستان پیوی دو وزیر درب حد دولتان نور بو نها آگربستکی حتیه اعلان کرن و آگربسته ده دخوازن ام ببین دیلین دست وان ده ایفوگرینن دخوازن ام ببین جنازه فراکن بشکلکی لگوری جناب و ام ببین وقتا روسیا هلوستکی دینش بوی آگربسته او آگربستا او ماینده به پشتیوی او چه بقومه گلو جناب تاوی آگربسته و او چه وشی رو بدکن کهکو ev agirbest careki baş çi bû. Ez bawerim rojek bejî, 5 roj bejî ji bo ku însan wê nên kuştin ev ya tiştekî baş e. Fakat tiştekî din heye yani Azerî bi serê xwe bi destê xwe vî îşî nakin. Ji bo ku bi serê xwe bi destê xwe nakin ew li wê derê agirbest wê bikin ez wisa ditirsim ku hinekî dina pêçîk bidine bin wan em bêwka Türkiye mesela xerakin ku xera nekin agirbest tiştekî herî baş e tabii yani kakom got 2 saeta jî însan nên kuştin ev ya baş e. Fakat Rusya gereka li gorî baweriya min giraniya xwe baş deyne ser vê meseleyê gavê ku giraniya xwe baş deyne ser meselê ez bawerim hewcê ti kesî nake wê vî îşî bawakî berbiheva bibe çünkü heq û hiqûq û weka ku dîsa jî ez bêjim ji bo Temûrê Xelîl ez malawiya ve spasiya xwe jê re dikim çünkü gelek li welatê me li Diyarbekir û li vê derê û li Kurdistanê û li gelek jiya derheqa Ermenistan'da gelek tiştê nerast zanbûn ji bo wî ez vegadin spasiya xwe dikim ji La anta kek gafur duê meselê de dîtinekî ew tune yani em bibin di nav Kurdê me yî li wê herêmê dimînin jî mesela em bibin me xwest ji wan jî em bên em gelek kes bînin derxînin vê bernamê bi xwe li hev hatinekî ji alî fikrî ji alî helwestunê em bibin em kekê Timûrê Xelîl gudarî dikin ew bi şiklekî dibe li wir dijî lê gelek rewşenbîr û gelek ronekbîrên li wir dijîn ew jî bi şiklekî din dibe em ê di bernamekî de vê meselê bi şiklekî din binirxînin niha ha fermo deng nayê
dengê te nayê deng nayê deng. Dengê te nayê keko. Qutbû deng nayê. Deng nayê em bi kek Timurê Xelîl sohbeta xwe bikin. Kek Timur cenabê te kare behsa rêjeya em bibên Kurda li wir bike. Yani niha çi em bibên lê gelek cara em dixwînin mesela em bibên salên 1926 em bibên wê demê behs dikin dibên işte nêzî 50,000 Kurd li wir bûne hinek dibe 6,000 bibe. Rewşa Kurda anka nüfusa Kurda li wir çi qasê cenabê te kane wê ya ji me bêje. Nüfusa Kurda li wira Kurd tune. Yani rastî ev e zanî em mezin dikin. Çend welat parêz hene û gud didine wana û dibêjin qey wê dire Kurd. Kurdê wira zanî çanin. Yani tu bi wara Rûnê dibêje ez ne Kurdim lê apê min Kurd e. Mesela hemû ev e. Yani Kurdê wira habûne. Ew Kurdê ku hinek çanda van salên axî hinek kanê çandî kirin, kitêb çap kirin, rojname çap kirin, ewana Kurdê Ermenistanê ne ku revîne çûne wira. Kurdên Azerbaycanê bi xwe tiştek jî tune ye. Yani Kurd jî tune ye, Kurdî jî tune ye û Kurdistan jî tune ye. Lema jî ew kesê ku divê em gerekê bêalî bin, em gerekê bêalî nebin. Em gerekê pişta heqiyê bigirin. Heqî jî çi ye erdê hatiye zeftkirin gerekê li xwediyê wî bê vegerandin û ew wê alî hemû Kurdên hemû perçeyan jî bike. Tirk îro hatiye dibêje erdê Azeriya hatiye zeftkirin bi çeteyên xwe Sûriye ve hatiye divê em ê pişta Azeriya bikin. Baş e erdê Kurdistanê jî hatiye zeftkirin li welatê te hema. Yani Dünya basa vê yekê nake ji ber ku kevin biya Xwedê giravî. Dünya ew yani weke hev ez wan kesan weke hev nabînim. Li Azerbaycanê destê xwe ji wana bişon. Ewana li wê derê bi fermî jî wek bi fakta jî Kurd nemane wê derê. Yani di dîrokê de navînî ku Kurdekî Kurdistana Sor rabiye gotiye ez dixwazim Kurdistana Sor li xwe vegerim. Tiştekî tune ye. Yani ev asîmîle kirin herekî ew bikin zanî ji leksîkona me gerekê derke. Asîmîle bûn. Yani Kurdê me li wira piraniya wan bi dilxweşî asîmîle bûn. Yani ferqa wan nema zanî ew dînê İslamê jî rola xalîst. Gu em Müslümanin em birê hevin han qîza miştera em birê hevin Kurda jî zû fêm nekir ku wexta Azerî divê em birê hevin tê wê mane ku em her du jî Azerî bin. Yani mesela hemû ev e. Min xwast ez ser meseleke dinê xeberdim. Eva bi wê pirsêva girêda ye zanî. Eva 100 sal e piştî qera Ermeniyan ya sala 1915 cihan Avropa Amerika piştgiriya Ermeniya dikir. Ji bo çi dida berhev ka Ermenistan bona milletê nav xwe de milletê kêmjimar çi kiriye û Tirkiye bona gelê xwe kêmjimar milletê di nav xwe de çi kiriye. Didane berhev didîtin ku ji bo Kurda her tişt heye li Ermenistanê û li Tirkiye jî tu tişt tune. Yani ziman qedexeye, çand tune ye, radyo tune, televîzyon tune, rojname tune. İja Tirk eva ne bi dilê Tirka bû ji ber ku Tirk rezîl dibûn bi vê yekê. Tirk hatin yani belkî ez nizanim rast derew
وساكرن كنها ترك بعواكي دن خبر ددن دنيا را دبيجن گوری ستاتیستیکی لارمنستان بری 30 سالی 50,000 کرد هبو راست دبیجن گوری ستاتیستیکی آنها و داری کرد نمانه افجی راست دبیجن یعنی همه بیجن نمانه هندکی یعنی 1000 کجی تونه لی ترک تشتکی نبیجه یعنی تشتکی جی ودشیره دروکی دریج دیکه او کردی که بری 52,000 بون اوانا مانه لی ارمنستان او کرنه ازدی وک ملت قبول کرن بنگه ها وانجی او بو که هر کس دکاره بیجه یعنی کردک دکاره بیجه از ازدیم از نکردم یعنی از ارمنیم یعنی از روسم قانون دنیای اسا هیا راسته لی وانا فهم نکر که هر کس دکاره ترکیه دکاره بیجه از روسم لی کردک نکاره بیجه از ازدیم جبر که ملت ازدی تونه لی ملت روس هیا آنین اف ترک گوری وی یعنی دجی ارمنیا بکارانین گوتن بری 52,000 کرده بله ارمنستان ناتونه تشتگی دنه باشه بکارانین گو و دگو ارمنستان رادیو و نظام ریا تازه و آکادمی و درس زمان کردی هیا لبا وطنه نه هرن لارمنستان میزن کنکاوی داری چطونه لوی داری هر تشتیوان تیگرتن لباما هر تشتی وکریم ما تلویزیونه که دولتی وکریه چند اونیورسیته زانینگین اوی هنه لارتوکلو نظام موچه واندرا لارمنستان اوانا تونه با ما هنه تلویزیونه 24 ساعته کردی داده لارمنستان سیز دبه یعنی ارمنیا بخوا سیاسته که وسا بکار آنین که ترک بکار بن وی سیاسته دجیوان گیر بینن زانی يعني اف مثلا جي مجبور دولة ارمنستان يقول كو اف شاشيان يعني هنا كيس انا از ناسيوناليست انا خازم مالي وانجي بدم غارني كاساتريان هي بروفيسور جنك جهه دبيجن جنويه نظام شي فيكتوريا اراكيليان وانا اشكره دبيجن زازان نكردن يعني كونفرنس دكن سروي مساله اشکره لجوینه که مزن دا از بخواه داره بوم و گاری کاساتریان جه ازیارا گو و نه جه کردانن اون جه ارمنیا چه بونه زانی و اولا به ازدین کده به ام نکردن یعنی جه سروکاتیا وارا تو بیجن جوارا کتاب چه کردن کتاب درسا یعنی به زمان ازدیکی خوده گراوی و یعنی جبو چه دیکن نه توانا دور هست زانی یا وان ناسیونالیست هست نه یا دولت ارمنستان و نه یا همو ازیا ما همو پاکشن چند کسین که هاتنه گریدان بوان را به ناسیونالیست را اوانا دکارن زراره که پرمزن بدن ارمنستان آنین او کتاب درسان مثلا از نمونه که تنه بیشم برای زارو که من در همین جگرخون و قانات کردو حاجی جندی و احمد خانی خواندن یعنی کتاب درسا دا آنها اوانا راکن کتاب ازدکی چاپ کرده که یک رونالدی جیتونه یک نویسکار جیتونه که وان کتاب حاضر که او ارمنی آلی کاری وان کردن درخستن تو زمانک تو ادبیاتک تو اوک دناف وان کتاب درسا دا تونه یعنی تشتاقی دنجی بیجم مثلا کرن که حرف واجی نه لاتینی به مثلا پشتی سوویت ما کیدلیا ریا تازه ما کرن لاتینی لیوانا دیسا و کیدلی هیشتن یعنی اوا هر تشتکن که او ملت نشکی و سبه دوست به ری ونه به بسایا حرف لاتینی انگلیسی فیر نبه در نکه و در و اما yani برای دولت ارمنستان بزن که هنه کس هنه که دکارن زراره که نزن بدن ارمنستان بخواه yani زمان دکنه دوی ترکا و ترک جی دبیجن برای کرد هبون لورا کردتونه نه برای رادیو خورد بونه رادیو همه بیجتونه برای ریا تازه هبونه تونه نه تنه با من هنه از پشتگیریا یعنی آلی کاریا کرده دکم لید اصل خواهد تشتکی ساتونه باش کک تیمور وای دیسا کک وانس غفور هات
که غفور ولا اینترنت آتی تجاری جاوی کت برنامه کت عقبتنا اخوات دوام نکر فرمو که غفور بردوام بکن که والله هر halde internet problem şeydi rast kusuruna yani دنگتن آی ولا دنگ نای دنگ دنگتن او probleme لا ولا قطب دنگتن آی لا ولا دنگتن آی او باور دکم جیه تو دمینه جوره او جارا برجی ما برنامه کی چه کرد جور بشتر دبه او جیه و لور مثلا پروبلم اینترنت هی باور دکم yani دنگه تنای نه ولا از تو خوازه در که جاره کیدن تکه یا دنگه تا ناب دبی نابینه ده از حوالی رجی پرسن او هبه برا و پرسانا درخینه که تیمور صحبت آخوا دومینن هدی ذاتی وای امتن تالیا برنامه خوشی او پرس هبن دبی او پرسانا بکه ماسی که تیمور برسی و وام پرسانا بیجه Kerem ki kaplasana. آوردکم نه آوردکم Gava devlet az şadayı heye Kurdistan sar axaxa hüküm giriyor. Avşa Ermeni leke dene bu ravaji Kurdistan bu. Rusa Ermeni anın ve dere bici giriyor. Devlet Ermenistan eşkenen Necdet Peres'in yakın strateji Ermeni Necdet Peres parti diye bici giriyor. تأخذ تیمور yani perseke diro ki de yani diro ka 1000 salan ev diro hem ez bixwane zanim hem jî ne hatiye nivîsar bi ciddî ez bêjim. Na mesela persekedinê hat Arya İsa Fatma Rojbaş pisma ji birê derrûniştina li Kremlînê çima Wekîl Mustafayev hazır nebû. Yani Vekil Mustafayev yani ne endameki yekbûnê bu ez dibêjim belkî ji bo wê yekê yekbûn rêveberê wî Mehmet Babayev bû lê ya Vekil Mustafayev rêxistineke din bû ez zanim yani Vekil Mustafayev Kurdekî ji Kurdistana Sorek ku 2 sala Ermeniya anîn baxa xaykirin ji bo ku ew danostandina bi Kurdên Kurdistana Sor ra bike ji ber ku nêta Ermeniya zû ve hebû ku bi Kurdara kar bikin ser mesela gelek kes Ermeniya gunekar dikin dibêjin hûn çima yani aziriya gunekar dikin heyên tiştek heye di nav van 100 sala da Azeriya hiç bahsa Kurdistana Sor nekiriye hiç jara ew mesele ne hatiye münaqeşe kirin li Ermenistan aniha jî îro jî dibêje ew ax bin destê min dane kerem kin wernevera ji Kurdê xwe re bêjin Kurdê Azerbaycanê Kurdê Qazaxistanê Kurdê Qirgizistanê
Kurd Ermenistanê re bira bêjin bira bên vira bin parastina me em ê wan biparêzin û vê axê wek otonomiya xwe bi rêva bivin. Kesek nake yani Kurd bi xwe naxwazin yani mesela hemû ev e yani û heger ew Qerebax bin destê Ermeniya da bimîne û ew axa Kurdistana Sor jî ne bin destê Azeriya da be wê demê îhtimal heye ku Kurdistanek wê derê ava bibe. Ji ber ku Ermenî nikarin wê axê bikine nav axa xwe ji ber ku dinya wê bêje eva ne axa we ye. We şerê we li Qerebaxê ye ev ne axa Qerebaxê ye û ne axa Ermenistanê ye jî. Wî çaxî dikare tiştek çê bibe heger Kurd pişt vê meselê bisekin. Yani Kurd bi xwe naxwazin. Mesela hemû ev e. باشه کەکتی مش Ha, din hene na aynı perste. aynı perste kekti mur باور dikim ji mesela internetê em nikanin bi rêzdar wiha nesxefûre têkilî deynin derdikeve ew problema wî ew ê heye Yani belki li welatê wî dibînin ku tiştê xweş dibêje interneta wî dibirin. erê wela ew bi vî halî em ê nikaribin bernama xwe berdewam bikin bêhêviya ku em bibên em bi hev re bernamakî din ku terefên dibêjin em bibên em di mesela Azerî û Ermeniya de teref negirin bêhêviya ku em carekî bernamakî çêkin cenabê te jî tê de bi ew aliyên ku em bibên çima wê teza xwe wê teoriya xwe çima dikin bi hev re hûn werin hemberî hev û vê rewşê ji milletê me re ronî bikin û em ê kêfxweş bin yani em bibên tedî anka cenabê te bîstek berê got yani em bibên axekê ye Ermenî ji mer dibê werin vê axê em bidin we yani em bibên ew jî bi tena serê xwe pirseke divê ev mijarana divê merî bipeyîve yani em bibên çima ev tiştana çê dibe Avay Rêzdar Gafûr dîsa hatiye dîsa Yeko wele nizanim emberî te operasyonekê tu dikevî derdikevin bawer dikin ev İşe Ermeniya zaf zora keke siraç yani Ermeni zaf beşansın jale teknolojiye ve jî herhalde îro ewjmara teknoloji jî ewa xwe kêfa xweşter nayne yani kêfa xweş ji Ermeniya re nayne rast yani bibûrin xeberdan tev hate birîn zaf tiştê baş hatın xeberdanê ez bawerim êkêm alê min ma herhalde ez bawerim ama weka ku gava dijîm got ev tiştê ku te jî te got ev programeka din lazim e mar çê bigel ser vê mesela Ermeniya û Kurda û Laçîn û falan Kurdistana Sor ji bo bê feemkirin lazim e heqeten ez jî bawerim programeka dijî çê ve em dagerin ser mesela şerê ewkê piştî ku ew qatişt hatine feemkirin îro çi çê dibe hep kurtaye zinek behsa wê bikim îro heqeten şerekî zaf qirêj li ser Ermeniya tê çêkirin ev şer jî ne ji alê Azeriya bi tenê vaye yani lêviya Azeriya bi tenê mîna Azerî bi xwe jî zanin ku Qerebax Artsakh Cumhuriyetê yanî nêya wan e ev ya bavê Aliyev Haydar Aliyev jî berê di arşîva da jî heye xeberdana xwe bi xwe da jî dibêje yanî ew derciyê Ermeniya ye malûm milkê wan e yanî rast e ew bi xwe dibêje înca şerê îro şerekî zaf qirêj dewam dike şerekî işte tidirênî wan îşîtçiya van hov û ne merva girtine bi pera ev alê me dewleta me digirin wan hanîne wê derê îro ev ya dinya jî lê dirêne û kes jî dengê xwe nake ev jî tiştekî trajîk e yanî tiştekî zaf balkêş e heqeten
ev şerri wisa qirêz ez bawer ama duê meselê de Yekîtiya Ewropa, duê meselê de Amerîka, duê meselê de em bibin Rusya, belkî dûr de problemek hebû di destpêkê de em bibin Rusya bêdeng ma. Yani em bibin sebeba bêdeng tedî çapemeniyê de hat nivîsandin têkiliya wan û serokê Ermenistanê di navbêna wan de nakokiyê ye lê do derket ortê wexta Rusya saeta helwest deyne ku helwesta Rusya jî ne bi tena serê xwe yê Yekîtiya Ewropa piştgiriya wan dike, Amerîka piştgiriya wan dike. Ew agirbest em bibin yek sebeb jî em bibin ewin yani hewildana ew dewletanayê em bibin Fransa ji alîkî hewilda Amerîka erê anka hilbijartineyê kes ew nake lê helwest danîn gotin bira ev şera neve ev şer والحاصل diya taliyê de em bibin em gelek kêfxweş bûn ku em bibin agirbestek hat îlan kirin şer tiştekî ne baş e însan divê neyê kuştin û divê sedem çi dibe bira bibe her kim divê mirov riya diyalogê riya aştiyane biparêze û gel şê xwe bi wî rengî çareser bike. Li gorî cenabê we gelo em bibin divê agirbestê ev agirbesta ew ê mayînde be ya jî em bibin piştî vê agirbestê ew ê tiştê din biqewime tu çawa şîrove dike kek Xefûr? Ya kek ji bo agirbestê bi rastî ez jî zaf kêfxweşim weka ku destpêkê de jî got yanî hema çiqa jî agirbest çiqa jî berdewam be hewqa baş e ku wê însan nekuştin ama tabii gava ewlî ji xwe me re fehm dike agirbest ji bo ku wextekî da tedî êsîr ketine o cenazê viyalî wiyalî bi hev bidine gorandin û ew firsat çêbe ew şans ji bo wî ye ez hêviya min gava dua jî ku ev agirbest berdewam bike û vî şerê qirêj pêşiya şerê qirêj bê girtin ez dîsa jî bawerim ku bi Azeriya û bi Ermeniya bimîne û bi Rusya bimîne bi wan tenê be ev şer çê nabe hewcê van şera nake ama wê çiqas vanê ku ji derve ve dest didine vî îşî û vî îşî dilêzin wê çiqa rola xwe karbin bilêzin wê rola wan pere bike neke bi rastî ew agirbestî biçek bûrva girê daye yanî ku ji destê van camêra were nahêle agirbest çêbibe ama ez bawerim weka ku te jî got weka Ewropayî ya weka Amerîka ez jî bawerim Rusya nebey wan tenê vê gavê avê ne bi wan tenê ye ama tiştekî din li wir heye birênin yanî eva not û yekî hetanî îro ev mesela şer tedî çî kirbûn sekinan dibûn Ewropayî û Amerîkî û Rusî tiştekî kêmayîkî mezin dûr daxiştineke ku tedî dibên ya Birleşmiş Milletler qeweta Birleşmiş Milletler'a gavê problemê wisa da çêdibin datîn nava wan ji bo ku careka din çîk nebe şer û o çîk derinê divir da tiştekî wisa kek Xefûr tu Birleşmiş Milletler dibêje yanî li gorî huquqa nav dewletî em bibin ew axa aidî Azerbaycan e Birleşmiş Milletler kare çi bike em bibin biryarek heye em bibin duê meselê wî çaxî eger ku em bi vî çavî birênin nana tiştekî bêjim Kıbrıs jî Türk çûn mal û milkê Rûmal wê derê ew kirin malê wan ji wan standin ciyê wan ji wan standin Birleşmiş Milletler a mal wê derê ew danî wî çaxî Kıbrıs jî Tirkiye gazinek jî tune tiştekî wisa nîne keko li vê derê kêmayiyekê hiştin di not û yekî da not û çara da wextê ku vî şerrî sekinandin wextê ku agirbesta dirêj dest pê kir ez hêviyeka min heye ku ez ê wir bêjim hêviya min ev e ku vê carê tiştekî wisa têxin nava wê derê careka dinê ne kes bela xwel kesî nexe û careka dinê em bêjin Azerî hinekî xurt bûn ya sibê Ermenî hinekî xurt bûn ji bo ku xurtin û teknolojiya wan pêşva çû em îro konjektûr li alê wan baş çêbû em careka jî bûrva herin hinekî jî erdê wan ji wan bistînin ya jî Ermeniya bistînin ji bo pêşiya van tişta te bê birîn ez bawerim qewetekî wisa digerika lazim e deyn nava wan û
ئاگربەستێکە دووە درێژ وەکو حەتانی هەر ڕیەکە ئاشتی ئەس ئەv هێویەکە منە ینی لازمە ئەس وا باوەرم کۆ تشتێکی وسەف بە کێکی سیراج نا دبێ ئەم ببێن دوێ مەسەلێ de yani temeniya me daxwaziya me giştika ew e ku em bibin biriya aştiyane problema çareser bibe lê ew dewletên ku mirov jê gazinca dike dûr de helwesta xwe jî danîn mesela em bibên Fransa em bibên yê dewletên ku duê dema ew ê de garantörê wê aşitiyê bûn helwest danîn digotin divê bê qeyd û şert ev şer were rawestandin em bên dûr de helwesta wan diyar e ez vegerim aliyê kek Timur cenabê te vê agirbestê çawa şîrove dike yani tecrübat te heyî tu li wa dernamayî tu rewşê zanî ev agirbesta wê mayînde be ya jî em bibin Valla hattani Türk li wir bin tu agirbestek nabe. Niha mesela ez wara bêjim eva 30 sal e ew Qarabağ bin destê Ermenistanê ye Azeriya jî tiştek nikaribû bikin. Ji ber ku ji mara wan pir e çekê wan pir in lê Ermenî xurtin. Yani di zora xurtiyê 30 sal e bin destê wan dabû axa wan bin destê wan dabû. Paşê Tirkiye texmîn kir ku navbera Rûsa û Ermeniya hinekî sar bîye ji ber ku ew serokatiya niha ya Ermenistanê hinekî li aliyê Rojavayê li aliyê Amerîkayê girt lê dîsa jî ew dostê hevin Ermenî û Rûs timê jî dostê hev bûne yani Tirk vêyekê bi kar anî bi çeteyên xwe û bi çekên xwe ve hate kete dewleteke dinê zanî hate kete navbera û Tirk nehatiye ku bêje kî heqe kî neheqe Tirk nehatiye ku bêje em ê agirbestê îlan bikin hatiye ku şer bibe ku Azerî bi ser kevin nabêje jî ku em bêjin Azerî heqin yan Ermenî dibe Azerî milletê me ye heq me û dinya jî dengê xwe nakete ev bi hezara çeteyên xwe yê Sûriyê te ajotiye vira kesek nabêje te çima aniye vira kesek ji Tirkara nabêje çi karê te li vê axê ketiye te hatî vira yani heta Tirk li wê derê bin agirbest ji bîra bikin agirbest wê tune be û tiştekî dinê jî ez ji hemû Kurdara bêjim yani ez piştgiriya Ermeniya dikim ji bo wê yekê ku ew ax bikeve destê Ermeniya ku em bikaribin paşdemê da ji cihanê ra bêjin ku erdên zeftkirî têne vegerandin û erdê Kurdistanê jî ku hatiye zeftkirin hemû jî gerekê bên vegerandin eva nemuneyeke ku em gerekê xwe li wê bigirin lê dewletên dinê jî ji xwe ditirsin divê perçebûn ku çêbe dikare welatê me jî perçebûn çêbe yani ji wê tirsê ji tirsa ew ê lê ez wek Kurdekî ez bi dil û can piştgiriya ew ê dikim ku heqî ser bikeve siyaset tiştekî tevlihev e niha dihat bîra kê ku em bibin divê nakokiya em bibin Ermenistan û di nakokiya em bibin Azerbaycanê de İsraîl piştgiriya Azerbaycanê bike yani em bibin nakokiya Tirkiye û İsraîl jî em hemû dişopînin nakokiya wan di kîjan astê de ye niha di siyasetên heremî siyasetên ew ê de yekcana ew tedî hevkarê meriya tê guhertin de ew ê de em bibin niha merî wexta li dîbena ew ê mêze dike çima divî demî de em bibin ev şera derket ew jî balkêş e yani em bibin li Rojavayê Kurdistanê li gelek deverên dina em bibin siyaseta Tirkî divî ew ê de em bibin bi ser neket ji nişka ve em bibin ev mesela hat bir ew jî em bibin bi tena serê xwe yani dibe pirsgirêkan serê însana de çê dike çima vê demê de wê de be lê ciyê kêfxweşiyê ku em bibin bay şer hat rawestandin û divê bi vî şiklî jî em bibin bidome milletê me pirsên temaşevanan tune ez rica bikim ji hevalê re jî pirs tune be
برستون ام هدیه دیتن هاتن تالیا برنامه خو از رزدار تیمور خلیل دست بگن که تیمور تکانه گوتنی خو ایتالیه بیجه گوتنا منو که شر نوستن زانی رانا واسطه اون دبیجن شر نه راستیه لی پشتی 2 ساعت و دست بگه همو سبب جی اوه که ترک دخوازه حیفا خود جارک دن جی ارمنیا هلده جبر که ارمنی ترکان رزیل کردن گلک دولت قرار ارمنیا ناس کردن وک امریکا وک فرانسه وک روسیا گلک ولات دن اسپانیا وانا یعنی اف کلا وانا او زانی یو زورداینا سر ترکال توای جهان اف کارتا ارمنیا بکارتینن ارمنی جی گلک اوقاز زانه بن که نهیلن Türkiye masiyek hebe ku Türk bikarbin dijiwan kar binin. Yani Türk neha bi saya serê ew siyaseta Ermenistanê ya hinek nasyonalistan kozek daya destê Türkiye Türk li tevaya cihanê dibêje Ermenistanê 2000 Kurd hebû neha Kurtîne. Yani Ermenistanê rezîl dike. Yani dibêje ew radyo û rojname û nizam akademî wana xurt bûn neha wana jî hema bêje nemane hema kêm bûne yani hêza wan xurtî. Gerekê Ermenistan wisa bike û wek berê piştgiriya gelê xwe nav xwe de dimîne Kurda alîkariya wan bike ku ji cihanê re bêje va Kurd bame 100 carî ji Kurdên Tirkiye kêmtirin lê bame همو مجال اوجاخ کلتوری چاندی هنه ل ترکیه جی همه بجه تونه اوا جی وقت کوزه که یعنی گوتن همه ندنه جی اوا پشگیریا ارمنیا بکن جبوه که هم جهان را بیجن که اردن زفت کری تینه بگراندن که ریا مجی ببن گلک سپاس که تیمور که غفور ام جی گوتنی تی ایتالیه بگرن بری کو اینترنت تا خود ببه فرمو که خاطر که حقیقتا به شانستی چه و ایرو پروگرام ایرو او اینترنت و چونو هاتن وکاکو هوال جی گوت از ویدری بلکی وکاوی نکارم وکری خبر بدم اما از ویا بیجم حقیقتا نجی باورم یعنی حتانی ترگ لوربن و حتی دسته وان دور دابه او ندحيلن اغربسي چه و ندحيلن اشتي چه و ندحيلن اجي وصاباورم لازمه اف دولت دنیا او روسیا لازمه کو ویا çarek ipkin çünkü iro li Suri iro Türk işte ko twazın li Suri ipkin o deste wan nakeve belki bir server da twazın mesaj ke dine Rusya o vedere ve ev ki tebliğ bune dine çekin jiberu ya vay ejid bejim حتى يولونا وناحل الشيء إن شاء الله هيفيدار بنكو جافك زوتر إيكو في شيء تخازن صافي بكنو كروسيا وكأمريكا وكذا فياش خد بين نزان أو جو كمزانن جافك بيشي في مسألة دست بابجن في مسألة أو تركا دست بيشكا تركا جويدري بكشينن أو آذري أو أرمنيجي از باورم او تکارن هر گاورم با هف و هف به مسئله صافی کد نوا خدا گاوی کو ترک جنابا مسئله بکشن از بیجم اوج بو جارک ادیج بو مالا و اواج بو پروگرام و کو کرم بشتاری به پروگرام بون او سپاسیا خواست بیج ام جی گلک سپاس بکن اون بشتاری برنامه ما بون ام جی گلک کیف خوش بون تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خو دل دخواست کو ایرو ردوان بادینی بود مربلی مخابنج سدما نخوشیا خو اوجی بهتر نبو دم اینترنت هات برین قطبو لیدی ساجی برنامه کی بریک و پیک بو دبی انجام به برنامه کنفلینگ و ناکوکیا گلان چت به برابر به یه جیرانان چت به برابر به دبی حتم ریا دیالوگ ریا اشتی پروبلمانه چاره سر به و بهویا کو ام ببین شهر ارمنستان و شهر آذربایجان باوی کی اشتیانه به داوی به و هر دو گل باوی کی اشتی به هر بجین حتی برنامه کی دن بمینند خیر و خوشیه ده و بخاطره و